Liphini Mvunankhulu imbunga Themba Masuku lapha eveni leShayina sihlenge seTaiwan lapho khona lingenele-ke umhlangano lobuke bomake labakuleto-ke tebuchwephesha celebrating women in technology. Kanti-ke liphini Mvunankhulu likhulumela live leMaswati lapho livete khona kokuthi sive seMaswati sikhambisa embili kulingana ngetebulili ikakhulu kubo-ke matfuba ekusebenta nakubo-ke bongcongcoshe babo-ke bongcondvomshina. Phini Mvunankhulu livetile kwekuthi tinyathelo lesitsetfwe nguhulumende kundlondlobalisa temfundvo kuye-technology nekundlondlobalisa tona tinhlangosi tahulumende kusebentisa ke bongcondvomshina ekutfutfukiseni impilo yeMaswati kuyabafaka nabo bomake. The growing digital gender divide in access to the internet in our societies limits the potential of the internet and information and communication technologies to contribute to achieving gender equality, women's rights, and digital rights of women and girls. Your Excellency, ladies and gentlemen, empowering women and girls through the provision of meaningful access to the internet and digital technologies could undoubtedly provide them with opportunities to start business and to access education, to access health, social and financial services. It could also be a powerful tool to enable. Liphini Mvunankhulu alikakushiyi ngaphandle kufisela abomake bemihlaba wonke lusuku loluhle njengoba namuhla kunguye International Women's Day. Kanti-ke ichazile ukuthi uhulumende wembube njengoba sekiwa ekhethweni wavulile futhi ematfuba lamanyenti ekutheni bomake nabo bangene etinkhundleni tebuholi lokungulokunye lokutawundlondlobalisa kulingana kanye-ke nekutfutfuka kwabo bomake eveni leMaswati. Etindzabeni temsakate we-channel yeMaswati kubika Khanyisile Mabuza.